mitataging parokya, paulining maglapong grasya. Makanyan keng nasang lawen, iting maulang kapag masusyan, ning kana mapulong banwang anibersaryo, ning pangatatag ning parokya ng San Matias Apostol. Anam ng pulong banwang nilabas, kanitat ang gaman ngeni, ating maglapong grasya, uli ning pangatatag ning parokya. Gaganakan ko kitang panahon na adwana ning Committee on Programs and Documentation, kapaminataning pamuntok ng kanakong sekretaryo, ni Brother Sam Garcia, ing gawang metong dalit para kaniting kapag masusyan. At mayapan keng sinulat ing amano, at apakisabihin metong kakaluburan king pangatao ng Ginong Ray Quizon ng Ciudad San Fernando. At ikit-ikit ko nung makanaya ni Gobering Banal Espiritu, kanyang malagwaking asulat ing amano ning kanta, apiaman sagan kong si Tentane ing parokya. At anyang adwan king kasopa ng Pong Ray Quizon, at tangwana na ako, agad-agad ning adinan alapatan musika. At masala na makananuyang ni Gobering Banal Espiritu, ing malagwa ng pangayari ni ting dalit. At nakal pang miyaliwang pamagsadya at karing aktibidades, gimpanan at umipanggampanan, masala, no makananuyang manigobra, king Banal Espiritu, king inyasat, king pamagmasusi, ni ting anibersaryo, king pangatatag ning parokya, kapakit ng masala ning Diyos, nung makananong ating maglapong grasya. Anyang mipagmasusyan niya, king tipan novena, mumuran, igaganakan makananuyang gampanan ning motorcade. Dapat kaya rin na ning misa, tinok ng inguran, at ikwaming may kapag motorcade. At karagula bagi, anyang kalubna, king pisamban, banggampanan ning ritual ning pamanuli ng akong matyas, king kayang bali, king kayang santungan. Biglang tinok ng inguran at kaibat kalubni, biglang minuran. Iti para ka na kumetong yung simbolo ning grasyang pagkalub ning Diyos. King pangatatag ning parokya, tunepin, ating maglapong grasya. At yan sana yung kanakong panagkat, karing balang metong kaya kayong kapatad, pagibilog anting balayaning Diyos, king parokya ng San Matias Apostol, sana manatili tamong akit at ipagpasalamat, king pangatatag ning parokya, ating maglapong grasya. At saning balang metong magsilbiyang grasya, kitang kasiwan, kitang saup at suportang babiye, karing datang pang panahon, at itamo mismo, maging simbolo na katamo ning pangatatag ning parokya ng San Matias Apostol, ni tatagiting parokya, uli ning maglapong grasya. Babiya po ing maya pawaras kekongan, at abi-abet ang matulang pasalamat, magmasusi ing 60, ing kana mapulong banwang anibersaryo, ning pangatatag ning parokya ng San Matias Apostol, kaniting daratang July 20, 2022. Dakal pong salamat at meto nga magrasyang pamagmasusi ning 70, the 60th founding anniversary of San Matias Apostol Parish. Dakal pong salamat at maya pa oras kaya kongan.